با اشتراک دسته‌های حاصلات و کوکتوش برگزار خواهند شد. بازی خیلی مهم با اشتراک این دو دسته و می‌بینیم که کدام تیم در این رقابت به نتیجه خوب میرسد. و اصلا شما عذر می‌پرسیم بیننده عزیز که بنابر سبب معلوم برای ما کمی بازی دیرتر برگزار شد. انیخترش برای دیر رسیدن هیئت ایجادی تلویزیون و همچنین دسته کوکتوش که وابسته به مشکلاتی رو آنها دیرتر رسیدند و به این خاطر اینک دقیقه 37 بعد از ساعت 17 پس سر می شود و بازی هم برگزار می شود. من فکر میکنم آنده که شاید برای بازیگران قلایتر هم شود بود و هوا گرمیش پایینتر آمد و خیلی شاید سالقینتر شود برای برگزار کردن این رقابت و موفق خواهد بود برای هم دسته کوکتوش و هم دسته حاصلات. ولی در اصل برای کوکتوش یک اندازه دشوار می شود. آنها روی خیلی دور و دراز رو طی کردند و با این بازی قریب 10-15 دقیقه پیشتر رسیدند و جریان بازی نشان میدهد که تا کدام اندازه این چیز میتواند با دسته مهمان تاثیر خود را رساند. کوکتوش وقتی اخیر بسیار نتیجه خوب نشان داده است. از جمله شاگردان اهلدین توردیف چطوری که ما در بازی دور گذشته دیدیم در میدان خود توانستند با حساب 4-0 فایسکند را شکست دهند. حاصلات باشد در یک بازی بسیار هم مهم خود و یک بازی که تا یک اندازه مهم بود مقابل تیم ارتش با نتیجه مساوی 0-0 رسیدند. وضع دسته حاصلات نظر به کوکتوش خیلی متشنج است. اونها برای باقی ماندن در لیگ عالی مبارزه خواهند برد، زیرا یک دور دیگر باقی مانده است تا آن که دسته ها به دو قسم جدا شوند، گروه A و B و همینطور معلوم شود که پنجگانه اول نصیب کدام دسته می شود، یعنی کدام دسته ها با پنجگانه اول شامل می شوند و کدام دسته ها با پنجگانه دوم. خب حالا مشورت میکنند بازیگران دسته کوکتوش و فکر میکنم اونها وقت هم نداشتند برای مشورت کردن در اتاق لباسی بازیکنی و برای ما معلوم هست که تمرین های پیش از بازی رو که 15-20 دقیقه پیشتر در میدان دسته برگزار میکنند کوکتوش برگزار نکرد. خب حالا تنها 90 دقیقه بازی نشان میدهد که آنها چگونه آماده هستند. صدای اشتکی داور خورشید دادهبویف از شهر خوجند از آغاز رقابت دسته ها درک میدهد. حاصلات در میدان خود بازی دارد. حاصلات در میدان خود نتیجه خوب هم نشان داد و از جمله آنها آخرین بار هم در این میدان بر تیم ختلان پیروزی به دست آوردند در یک بازی بسیار هم بحثناک، بازی که بحث‌های زیاد را به میان آورد، از جمله تعیین کردن ضربه پنالتی به دروازه دسته ختلان که بالاخره داور این بازی هم از 4 بازی محروم کرده شد در موسم امسال فوتبال. این رستم نورماتوف است و همچنین بازی یک حالت دیگر بود که اونجا کارت سرخ به عمرجان شریفوف نشان داده شد برای رفتاری غیر ورزشیش و این بازیگر هم از 4 بازی محروم گردید. هرچند دعواها خیلی زیاد هم هستند که بازیگر باید زیادتر از بازی محروم کرده میشد، ولی طبق قرار اخیری که وابسته به همون حادثه برآوردند او را از 4 بازی محروم کردند. خب بیایید با هیئت دسته ها آشنایی میاندازیم بیننده عزیز. هیئت دسته های هر دو تیم در بازی امروزه چنین است و البته که با هیئت دسته حاصلات توجه میکنم. ولی یک پرتاب جریمه گل و فرصت خیلی هم خوب بود، بسیار امکانیت خوب بود برای بازیگران دسته حاصلات و محمد علی عزیزبویف در این گونه وضعیت میتوانست امکانیت خیلی خوب رو با گل انجام دهد، اما ضربه زده حمله‌کاری دسته حاصلات بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد و همینطور این حمله برباد هم رفت. حالا یک پرتاب دیگر با خط حمله انجام می شود، اما در این گونه وضعیت ببینید که موفق نشدند بازیگران دسته حاصلات، ولی وقت هست برای آنها برای ادامه دادن حمله. باز یک کوشش دیگر از کنار راست میدان، پرتاب به جریمه‌گاه دسته کوکتوش ولی تو بیرون کرده شد. حالا صابر خلماتوف تلاش میکند که این وضعیت رو رفع کند. یک حالت خیلی مهم برای او
خب بیاید سر اول با هایتی دسته میزبان توجه میکنیم. دروازه‌بان رقم 27 شهاب‌الدین محمودزاده است. در خط حمایت کاپیتان دسته عبدالرحمن ناظمов تحت رقم 8، رقم 3 بنجامین اسامو، رقم 10 ویلی اپیو پاوا، رقم 23 جانبک شریپов، رقم 6 البته نیمو فیزدگر سید مختار عظیمов، رقم 3 نونگا فرانک میکائیل، رقم 7 رسول فایزов، رقم 11 شادیجان مرادов. حالا امکانیت برای فوتبالبازان حاصلات. خب رقم 19 محمد علی ازبویف و رقم 35 عبدالخلیل بورونов. امین سوپانی سرمربی این دسته است. خب باید گفت بیننده عزیز که در بازی امروزه ببینید حاصلات از آن فرصتی که دارند در دست بیشتر استفاده خواهند کرد. آنها تلاش کرده استودند که حمله های خود را انجام میدن، از آن که حریف در حالت چندان خوب قرار ندارد. با آن که دیرتر به بازی رسید فوتبالبازان کوکتوش وابسته به مشکلاتی رو در وقتی معین شده که بازی ساعت 17 باید برگزار میشد نتوانستند به بازی حاضر شوند، ولی دیرتر آنها حاضر شدند. فکر میکنم این تا یک اندازه فکر آنها را تغییر هم داده است. با این خاطر از این چیز میتوانند بازیگران حاصلات خیلی خوب استفاده برند و در این بازی نتیجه خوب به دست آورند. خب بیننده عزیز، حالا میتوانیم با هایتی دسته کوکتوش متوجه شویم. هایتی دسته کوکتوش در بازی امروزه نسبت به بازی اخیری که با دسته فایزکن داشتن قریب بدون تغییرات است. حالا بیاید سر اول ضربه جریمه‌ای رو با اشتراک بازیگران هر دو دسته میبینیم. محیدین عادلov تحت رقم 7 حالا در نزد توپ قرار دارد و ما ضربه جریمه‌ای رو بازیگر ازبکستانی دسته کوکتوش اجرا خواهد کرد. به توجه میکنیم با ضربه محیدین عادلov. پرتابی با جریمه گوی دسته حاصلات صابر خولماتov. خولماتov حالا امکانیت دارد ولی موفق نمیشود. داور اشاره میکند که توپ را از نزد دروازه باید بازیگران تیم حاصلات با بازی درآورند. خب ما گفتیم در هایتی دسته کوکتوش چندان تغییرات کلان دیده نمیشود بیننده عزیز و همون بازیگرانی که در رقابت گذشته وارد میدان شده بودند امروز در هیئت این دسته هنرنمایی دارند. بسیار بازیگران خوب، فوتبالبازانی که در مقابل فایزکن نتیجه خوب نشان دادند. قبل از آن هم مقابل استقلال توانست دسته بسیار خوب و دیدنی هم بازی کند. اصلا کوکتوش حالا یکی از دعواگری اساسی برای تیم دوم جدول مسابقه است. هرچند باوری نیست که دسته برای زین اول مبارزه برد، اما برای زین دوم یکی از دعواگران اساسی به حساب می‌رود. ابراهام اودونکور در زمانی دسته کوکتوش حالا توپ را داشته میگیرد و فرصت نمیدهد به بازیگران دسته حریف. خب اکنون بیننده عزیز بیایید توجه میکنیم به هیئت دسته کوکتوش در بازی امروزه. خب رقم 1 دروازه‌بان ابراهام اودونکور است. در خط دفاعی دسته بازی میکند سوربون خیاسov، احتم خولبویف کاپیتان دسته تحت رقم 17 محمد کامول تحت رقم 20 رقم 2 سلیمان صابیرов، صابرجان خولماتov تحت رقم 10 است. در این دسته محیدین عادلov تحت رقم 7 رقم 8 علیشیر شکورov، رقم 6 انان جولیوس کواسی یکی از بهترین بازیگران در هیئت دسته کوکتوش که در دور گذشته از روی فرضیه شبکه ورزش جایزه بهترین بازیگری دور را گرفت و همچنین سوندای لونژ سونگ بازیگر رقم 11 مؤلف یکی از گل‌های دسته کوکتوش در بازی گذشته، رقم 9 عزیزبک سلطانов و سرمربی دسته اهل‌دین توردیف. این بود هیئت دسته کوکتوش در بازی امروزه که برای شما ارائه داشتیم. حالا بازیگران کوکتوش با توپ هستند و بنجامین اسامو
این وضعیتро рафт мекунад бозингари дастаи ҳосилот ва имконият надод ба бозингарони дастаи Коктош. Бисёр потенсиали хуб доранд футболбозони дастаи Коктош. маълум мешавад бозии дастаҷамона дар ин даста дида мешавад ва ёдовар мешавем ки даста ҳам чанд рӯз пештар 9 август 3 рӯз пештар бозии бисёр муҳим дошт. умуман сари тақвими бозиҳо ҳам метавонем алоҳида суҳбат кунем. бинандаи азиз ки бозиҳо хеле зич баргузор шуда истоданд ва дар ин фасл ҳам баргузор кардани бозиҳо ва албатта дар ҳамин давра хеле ва хеле душвор аст барои дастаҳо, албатта барои бозингарон. ҳоло Сорбон Ғиёсов бозингар рақами 74 дастаи Коктош корти зард мегирад барои вайрон кардани қоидаи бозӣ дар муқобили футболбози дастаи Ҳосилот. дар муқобили Шодиҷон Муродов ба қоида вайронкунӣ роҳ дод. дар даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон ғайр аз ин бозӣ ҳоло дидори дастаи Исхатов ва Хатлон ҷараён дорад дар шаҳри Хуҷанд. Пагоҳ Файзканд бо Истиқлол, Равшан бо клуби маркази вардиши Артиш, Регар Даст бо Хуҷанд ворди рақобат мешаванд ва бозии даври 18-ум ки метавонад ҳалкунанда барои бисёр дастаҳо бошад. 18-ум ва 19 ва 20 август баргузор хоҳанд шуд. Бенҷамин Асамоа идомаи ҳамлаи дастаи Ҳосилот, як партоб ва ин зарба буд, агар хато накунам. ин партоб набуд. аз ҳамин мавқеъ легионери дастаи Ҳосилот зарба зад ҷониби дарвозаи ҳариф, вале зарбаи хато рафт. Нонга Франк Микаел зарбаш хато рафт ва муваффақ шуда натавонист. Алишер Шукуров, ҳоло Жулиус Кваси, Собир Холматов идомаи ҳамлаи дастаи Коктошро мебинем ва Дадабоев ин лаҳзаҳоро албатта сарфи назар мекунад ва дуруст ҳам мекунад. довар набояд дар ҳама ҳолате ки шона ба шона бозингар китф ва китф мубориза мебарад садои штаки довар баланд шавад. идомаи ҳамлаи Ҳосилот, зарбаи Шодиҷон Муродов, аммо чандон зарбаи хубу маҳкам надошт бозингари рақами 11 дастаи Ҳосилот. аксо ҳамлаи Коктош, вале бенатиҷа. анаки иштибоҳ аз сӯи Муҳиддин Одилов сар зад ва метавонист Лойжисонгро як ба як барорад бо дарвозабон. Азизбоев зарба аз масофаи дур ва ин Боронов буд, бинандаи азиз, ки зарба зад, аммо зарба хато рафт, аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. дар дақиқа сипарӣ мешавад аз шурӯи рақобати дастаҳои Ҳосилот ва Коктош. ҳисоб 0-0. Собиров ҳоло партоб карда аз аут ва як ҳамлаи дастаи Коктош. фурсати навбатӣ барои онҳо, имконияти хуб барои Одилов, вале зарбаи Муҳиддин Одилов болотар аз дарвоза аз майдон берун шуд. як голи бисёр зеборо ҳам ба дарвозаи дастаи Файзканд ин легионери дастаи Коктош зад. ҳоло бубинед чӣ гуна ду нафарро фиреб дод дар ҷаримагоҳ ва метавонист ҳисобро кушояд. нимуфизатгари дастаи Коктош, аммо зарбаи ӯ хато рафт. тӯбрабои бозингарони Коктош, Шукуров пасаш намегузарад аз бозингарони дастаи Ҳосилот. зарбаи дарвозабони дастаи Ҳосилот ба маркази майдон. идомаи ҳамларо мебинем. пас ба канори чап. Саид Мухтор Азимов.
паси хатои азиму фарчанд дар пари ӯ бозигарони дигар ҳам буданд, яъне имкони наздиктар бозӣ кардан вуҷуд дошт. Сорбон Ғиёсов, Кваси. Албатта дақиқаи аввал маълум буд ки Куктош ҳоло чандон омода нест барои бозӣ, вале бубинед бо гузашти чанд дақиқа онҳо андаке ба худ меоянд. Ва агар пурратар омода бошанд, ман фикр мекунам барои ҳосилот хеле ва хеле душвор ҳам мешавад. Куктош 29 имтиёз дорад дар ҷадвали мусобиқа ва 4 имтиёз зиёдтар аз дастаи сеюм Равшани Кулоб. Ба ин хотир имрӯз дар сурати ба даст овардани 1 имтиёз Куктош пеш аз саршавӣ бозиҳои марҳилаи сеюм дар зинаи дуюм боқӣ мемонад ва на дар сурати пирӯзӣ танҳо, чунки Равшан ҳам бо клуби марказии вардаш Артиш рақобат хоҳад кард. Ин ду бозӣ бисёр муҳим ҳастанд барои дастаи ҳосилот ки ҳоло бо Куктош бозӣ дорад ва дар таърихи 19 август бо Файзкан дар сафар рақобат менамояд. Куктош бо Равшан рақобат менамояд. Мазарат мепурсем. Дар майдони худ ин бозӣ хеле муҳим хоҳад буд барои дастаи Куктош, чунки дар доираи ҷоми Тоҷикистон маҳз дастаи Равшан дар майдони Куктош бо ҳисоби 3-0 ғалаба карда буд. Абдураҳмон Нозимов, партоби хеле баланди ӯ ба хати ҳамла. Инҷо Боронов аст, аммо аз Боронов бештар дифоъгари дастаи Куктош хеле хуб бозӣ кард ва ин вазъиятро рафт кард. Сулаймон Собиров буд. Зарбаи кунҷӣ барои бозингарони дастаи ҳосилот. дақиқаи 15 рақобат Расул Файзов ҳоло зарбаи кунҷиро иҷро мекунад. партоби хеле баланд ва тӯб берун карда шуд аз ҷаримагоҳ. Шоди Муродов. Холматов зуд ин вазъиятро рафт кард ва тӯбро дуртар кард аз назди ҷаримагоҳи дастаи хеш. پس به کناری راستی میدان بنجامین اساموا نه فرانک مازالات میکائیل فرانک بورونوف پس خطای با عبدالخلیل بورونوف حالا شادی مرادوف از پای میافتد چون که جولیوس کواسی در مقابل قاعده بازی رو ویران کرد. بازیگر رقم 6 دسته کوکتوش فکر میکنم نتوانست سرعت خود را نگاه دارد و همینطور بازیگر دسته حاصلات را از پای افتانید. خب ضربه جریمه‌ای برای دسته کوکتوش حالا وضعیت‌های استانداردی برای شاگردان امین سپانی خیلی و خیلی زیاد شده ایستادند، اما هیچ نه که از آن خوبتر استفاده برند صاحبان میدان. پرتاب خیلی بلند با جریمه‌گاه و ابراهام اودونکور توپ را داشته گرفت. Sobirov. پرتابی بلندی و فرصت برای دسته کوکتوش، ضربه و گل. حساب شده می شود در دقیقه 17 رقابت. عزیزبek سلطانов بعد از پاس لوژیسون که توانست توپ را به درون دروازه روان کند. خیلی اشتباهی دقیق از سوی بازیگران دسته حاصلات.
ва инҷо тарафдорони дастаи Куктошро ҳам дар майдони дастаи Ҳосилот дидан мумкин аст. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем ки ҳамла аз куҷо сар зад. Аз ҳамон ҷое ки Собир Холматов партоб кард ва ҳамлагар бо дарвозабон 1-1 баромад. Як амалкарди ин ҳамлагар боис шуд ки Азизбек Султонов бо сар тӯбро ба даруни дарвоза равон кунад. бисёр имконияти хуб. Ҳолати офсайд нест. 100% инҷо аз рӯи тамоми меъёрҳо ин ҳамла анҷом шуд ва тӯб ворди дарвозаи дастаи Ҳосилот гардид. 1-0 меҳмонон муваффақ шуданд. Азимов қарибу тӯбро аз даст диҳанд бозингарони дастаи Ҳосилот. партоби хеле баланд ҷо Сулаймон Собиров аст ва дар муқобили бозингари дастаи Ҳосилот Франк Микаил муваффақ шуд. Азимов имконият ҳаст барои дастаи Ҳосилот ва қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби Расул Файзов. корти зард ба муҳофизатгари дастаи Ҳосилот нишон дода мешавад барои ин амал кардаш. ва дер кард барои гирифтани тӯб Расул Файзов. биёед мебинем. вале ӯ воқеан ҳам бисёр дағал бозӣ кардааст. бинандои азиз, хеле дағал бозӣ кард Расул Файзов ва бояд ӯ хушбахт бошад ки довар корти сурх нишон надод. қобил бозингари дастаи Куктош аз майдон берун карда мешавад. бозингари рақами 20 Муҳаммад Камол. ҳоло доварон машварат мекунанд бо ҳамдигар. Азизбек Султонов муаллифи голи дастаи Куктош дар бозии имрӯза. умуман Азизбек Султонов бинандои азиз дар рӯйхати нишонзанҳо 7 гол дошт ва анакнун голи 8-машро зад ва бо Алишер Ҷалилов баробар шуд. дар рӯйхати нишонзанҳо барои ба садри аввал баромадан бояд онҳо аз Манучар Ҷалилов пеш гузаранд ки 9 гол задаст то ҳол. мутаассифона ин сол мо агар таҳлил кунем бозиҳои чемпионати Тоҷикистонро, ҳамлагаре нест дар чемпионати мамлакат ки бештар яккатузӣ кунад ва ё рақобат дар пойгаи нишонзанҳо бештар бошад. дар дилхоҳ даста мо чунин як ҳамлагари хеле моҳиро дар дастаҳои лигаи олии футболи кишвар намебинем. инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад баръакс аз сӯи бозингари дастаи Куктош ва муқобили Муҳаммадалӣ Азизбоев. довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад ба фоидаи дастаи Ҳосилот. خب بیاید ببینیم ضربه جریمه‌ای رو چگونه بازیکنان دسته حاصلات اجرا میکنند. محمد علی عزیزبایف در نزد توپ و عبدالخلیل بارانوف. ضربه عبدالخلیل بارانوف و بسیار خوفناک بود. ببینید که چگونه ضربه او میتوانست با گل انجام شود، اما سیو اولی ابراهام اودونکور باعث شد که این حمله برابر رود. واقعا هم حرکت زیبایی دروازه‌بانی دسته کوکتوش این حمله را بربود. بهوده او در حیات رمزی دور 16 چمپیونات تاجیکستان قرار نگرفت. بهترین است وقتی اخیر دروازه‌بانی دسته کوکتوش. حالا یک عملکرد دیگر از سوی بازیکنان حاصلات، اما به نتیجه پس جانب شریپوف با کنار چپ ادامه حمله دسته حاصلات رو می‌بینیم. خیلی پرتابی بلند و امکانات بسیار خوب برای دسته حاصلات، اما داوری بازی خورشید دادابایف اشاره میکند که حمله به دروازه‌بان بود در این وضعیت و ما لحظه تکرار رو منتظر میشیم که چگونه اودونکور از پای افتید.
بیایید میبینیم. خب پرتاب از کنار چپ ارسال شد با جریمه‌گاه. من فکر نمیکنم که اینجا حمله باشد چون که دروازه‌بان دیر کرد برای برگرداندن ضربه. او به توپ رسیدن نتوانست. عبدالرحمن نظیمов. پرتاب از اوت. حالا ادامه حمله دسته حاصلات رو میبینیم. کاپیتانی دسته ارسال توپ به جریمه‌گاه. فرصت برای دسته حاصلات و بازم دروازه‌بان ابراهام اودونکورد. ببینید دو سیو عالی او در 2 دقیقه اخیر حمله فوتبالبازان دسته حاصلات رو برطرف میکند. خیلی عالی هنرنمایی کرده شد از دروازه‌بان. ضربه با سر اجرا شد و دروازه‌بان با یک مهارتی بلند برگردانید. پرتاب از کنج میدان و پهلوی دروازه این دفعه کوکتاش را نجات میدهد. بیننده عزیز خیلی فرصت های زیادی گلزنی از سوی فوتبالبازان دسته حاصلات با میان آمده ایستاده است، ولی از این امکانیت آنها خوب استفاده نبرده ایستادند. خب حالا تکرار رو میبینیم. ضربه کنجی بود. آی رسول فایزف بود است بیننده عزیز. با آن قامتی که دارد با سر ضربه زد بسیار عالی، ولی پهلوی دروازه کمک کرد به دسته کوکتاش. قاعده بازی ویران میشد از جانب سلیمان صابیرов. جانبک شریفов. یک پرتابیو و اکنون از نزد دروازه تو به بازی درآورده می شود. البته از روی امکانیت های فرصت های گلزنی دسته حاصلات خیلی برتری زیاد دارد. ببینید دو سه امکانیت خوبی گلزنی را آنها استفاده کرده نمیتونند. ضربه عبدالخالق بورانوف از ضربه جریمه‌وی، از آن پیشتر ضربه محمد علی عزیزبویف، بعدا باز خودی عزیزبویف، رسول فایزов. البته 4-5 امکانیت گلزنی بود برای فوتبالبازان حاصلات در دام 25 دقیقه رقابت. جولیوس کواسی ادامه حمله دسته کوکتاش. کواسی پرتاب به جریمه‌گاه. فرصت برای فوتبالبازان دسته کوکتاش. امکانیت هست. خولماتov ولی توپ را از دست میدهد. خولماتov عبدالرحمن نظیمов بسیار مهارتی بلندی گرفتن توپ را نشان داد. حالا امکانیت برای حاصلات، اما چگونه آنها این گونه فرصت را خوب استفاده نمیبرند که 3 بازیگر در مقابل 2 فوتبالباز دسته کوکتاش قرار داشت. یعنی امکانی زود به عکس الحمله رفتن وجود داشت، اما اندک حمله را کشال دادند بازیگران میزبان. فایزов پس اینا درست سر و سیمه بر پس داد. رسول فایزов با این خاطر موفق شده نتوانست. سید مختار عظیمov یک پرتاب خیلی بلند با جریمه‌گاه دسته کوکتاش و باز هم ابراهام اودونکور. توانست توپ را داشته گیرد و امکانیت ندهد. خولماتov پرتابی با جریمه‌گاه. فرصت برای دسته کوکتاش و خیلی امکانیت خوب. باز هم عزیزبک سلطانov میتوانست موفق شود.
اینجا شاید حالت افساید هم بود زمانی که توپ به جریمه‌گاه ارسال گردید. خب محیدین عادلوف پرتاب خیلی بلند فوتبالبازان در جریمه‌گاه رقابت میکنند. توپ در اختیار بازیگران کوکتوش قرار میگیرد. کواسیم عادلوف بازم کواسی اما پاسیو دقیق نبود با هم دستش. حمله بازیگران حاصلات را میبینیم. بورانوف سعید مختار عظیموف و گزارش بسیار عالی فرانک میکایل پرتابی با جریمه‌گاه اما بازیگران کوکتوش باز هم این وضعیت رو رفع کردند. پایده بازی ویران می شود. کارت زرد با دفاعگری دسته کوکتوش برای این عمل کردش نشان داده می شود. خب من گفتم دو دوره رقابت ها بسیار حل کننده خواهند بود از جمله برای دسته های پنجگانه اول. برای دسته های پنجگانه دوم خیلی و خیلی مهم. امکانیت هست بسیار خوب برای فوتبالبازان دسته حاصلات ولی ابراهام آدونکور موفق شد. عادلوف سانک توپ را خیلی خوب زیر نظارت خود میگیرد سانک و حالا حمله دسته کوکتوش از کنار چپی ادامه میکند. خولماتوف پرتاب به جریمه‌گاه ولی به نتیجه. رسول فایزوف امکانیت ادامه دادن حمله هست. رسول فایزوف ضربه از مسافه دور جانبی دروازه کوکتوش و اینجا افساید بود. اگر خطا نکنم محمد علی اسبوعی در افساید قرار داشت. این هم طرفداران دسته حاصلات که در بازی حضور دارند برای تماشای این بازی آمدند. علیجان توردی نظرف یاردمچی اهلدین توردیف در بازی و یک چیز دیگر رو باید خاطررسانی کنم که اهلدین توردیف بنابر سبب 4 کارت زرد گرفتن در بازی امروزه در مرز میدان حقوق اشتراک یا ایستادن را ندارد. به این خاطر این کار را حالا علیجان توردی نظرف اجرا میکنه یاردمچی او در مرز میدان و در بازی کوکتوش و فیضکند با اهلدین توردیف دوبار کارت زرد نشان داد که در مفصل امسال این 4مین کارت زرد به سرمربی دسته بود. و امین سوپانی در اکران های ما و شما متخصص فوتبال ایران که امسال به حیث سرمربی دسته حاصلات پذیرفته شد و او در بسیاری از صحبت ها مطمئن است که حاصلات امسال در لیگ عالی باقی خواهد ماند. او میگوید ما هدف اصلیمون نگاه داشتن دسته حاصلات در مسابقه قهرمانی تاجیکستان است. حاصلات همین حالا در سینه هشتم با 16 امتیاز قرار دارد و ببینید در میدان خود اگر آنها در مقابل دسته کوکتوش 3 امتیاز از دست دهند این بسیار مشکل می شود برای دسته، چون که رقابت های دیگر هم دسته های دیگر هم از این پایینتر هستند، خطلان و ریگارتا دست. عبدالرحمن عظیموف حمله نوبتی دسته حاصلات، فرصت برای زدن گل و حساب برابر می شود. دقیقه 32 رقابت، حساب 1-1. فرانک میکایل با زدن گل دست می یابد. بیننده عزیز، اندکی بازیگران کوکتوش در جریمه‌گاه فارغ بازی کردند و حمله‌گری دسته حاصلات با زدن گل دست یافت. شادی و نثار مخلصان دسته حد و کنار ندارد.
اینجا عکسی سابق بازیگری دسته حاصلات رو برای ما و شما الان نشون داده است. خیرالله عزیزوف است که حالا در حیات دسته حاصلات نیست و در بری او البته سعید مختار عظیموف. خب دروازه‌بان و پیش برآمد این وضعیت رو رفع کرد و اما کسی نبود از بازیگران کوکتوش که سعی راهی فوتبالبازی دسته حاصلات شود. به این خاطر بازیگر رقم 30 فرانک میکائیل ماهرانه توپ رو به کنج بالای دروازه دسته کوکتوش روان کرد و حساب رو 1-1 نمود. بهترین موقعیت گلزنی و از این فرصت نهایت کار استفاده بردن بازیگران دسته حاصلات و هم موفق شدند. 1-1 بازی جریان دارد بیننده عزیز. باز یک حمله دیگر از سوی فوتبالبازان دسته حاصلات. امکانیت ادامه دادن حمله وجود دارد. پرتاب عبدالخلیل بارانوف را انتظار هستیم. واقعا هم او پرتاب میکند به جریمه‌گاه ولی سلیمان صابرов خف و خطر رو در جریمه‌گاه دسته کوکتوش از بین برد و توپ را از میدان زده بیرون کرد. ببینید چگونه مشکل بود برای دفاعگران دسته کوکتوش. پرتابی خیلی بلند و توپ از میدان بیرون می شود. حالا معلوم میشود که یکی از اینجا دروازه‌بان من گمان کردم بازیگر دسته حاصلات آسیب گرفته است. ابراهام ادونکور اندک جراحت برداشته است با کمک طبیبان نیاز دارد. بسیار بازی مهم برای هر دو دسته. زود دسته ها برمیگردند با رقابت. بیشتر توجه فوتبالبازان دسته حاصلات با خط حمله روان شده است. آنها فرصت های خیلی زیادی گلزنی به میان آورده ایستادند. ابراهام ادونکور و عبدالرحمن نازیموف با صابر خولماتوف امکانیت نمیدهد تا حمله رو ادامه دهد. کواسی شکوروف و حالا بازیگران هر دو دسته اندکی آسیب میگیرند. معلوم میشود که برخورد رسول فیضوف و شکوروف باعث بر آن شده است که داور ضربه جریمه میدهد. اینجا سراول میتوانیم همون لحظه که در روبروی خود بازیگری دسته حاصلات بود سعید مختار عظیموف آن رو ببینیم. با سر توپ رو دورتر هوا داد ولی کواسی با او برخورد کرده بود. خب صابر خولماتوف
партоби хеле баланд ва ин вазъият чандон ман дар ин ҳолат вазъияти хуб ба миён овардан натавонистанд футболбозони дастаи Куктош. дақиқаи 38-уми бозӣ аст бинандаи азиз. партоби хеле ҳам баланд. имконият барои футболбозони дастаи ҳосилот Микаэл Франк ва бубинед ки як нафарро чӣ гуна Филипп медиҳад. Собир Холматов ва Муҳиддин Одилов хуб тӯбро идора карда натавонист. бозингарони Куктош боз ҳам дар хати ҳимоя ин вазъиятро рафт карда истоданд. партоби Сулаймон Собиров ба дарвозабон буд. ирсоли тӯб ба марказ. Одилов, Муҳиддин Одилов пас ба канори чапи майдон. Холматов Саидмухтор Азимов, Абдураҳмон Нозимов пас ба канори рости майдон. фурсати идома додани ҳамла аз сӯи футболбозони ҳосилот вуҷуд дорад. як бозигузори хеле ҳам хуб, аммо зарбаи Боронов чандон мувофиқ набуд. хеле бозигузори хуб карданд футболбозони ҳосилот. биёед мебинем Микаэл Франк ва Боронов зарбаашро хуб анҷом дода натавонист. Лонжисонг тӯбро аз даст медиҳад. Азимов, Боронов, Муродов. имконият барои ҳосилот. партоби хеле ҳам баланд ва Микаэл Франк ҳоло ҳамларо идома медиҳад. Пасюб ҷаримагоҳ ва тӯбро аз майдон зада берун мекунад Муҳаммад Камол. партоби хеле баланд ва бенатиҷа ин ҳамла анҷом шуд. дақиқаи 40-уми бозӣ аст бинандаи азиз. 5 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то поёни қисми аввали бозӣ. ва фикр мекунам ки бисёр рақобати тезу тундро мо дар қисми дуюм ҳам мунтазир ҳастем бо иштироки дастаҳои ҳосилот ва Куктош. Саидмухтор Азимов, бозигузори футболбозони ҳосилот. Абдураҳмон Нозимов ҳамла мекунанд бозингарони ҳосилот. пас ба канор Абдухалил Боронов ва бозигузори ӯ Расул Файзов бисёр олӣ ва зарбаи Боронов боз ҳам хато меравад. ва ишораи Амин Супонӣ ба Абдухалил Боронов ҳам ҳаст. фишор меоваранд бозингарони Куктош ба дарвозабони тими ҳосилот. Саидмухтор Азимов, Абдухалил Боронов, ҳоло Шодиҷон Муродов аз канори чапи майдон. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилотро мебинем. Ҷонибек Шарипов, ва инҷо қоидаи бозиро футболбози дастаи ҳосилот вайрон кардааст.
ва Алишер Шукуров ҳоло Расул Файзовро аз пой зада меафтонад. Тӯбро ҳам аз майдон зада берун кард. Бо қаҳр нимуфизатгари дастаи Куктош. зарбаи Абраҳам Одонкорро ҳама бозигарон интизоранд. Шукуров, Муҳаммад Камол, Одонкор, инҷо каме нофаҳмӣ фикр мекунам миёни бозигарон ба миён омада истодааст. аз ҷумла Собир Холматов ва легионери дастаи Ҳосилот. идомаи ҳамлаи дастаи Куктош. вақт кам боқӣ монд ва товар ягон дақиқа илова намекунад ба қисми аввали бозӣ. бинандаи азиз, ҳисоб 1-1 ҷанбаст мешавад. нимаи аввали рақобат бисёр лаҳзаҳои хуб буд бо иштироки ҳарду даста ва аз ҷумла имконияте ки худи бозингарони Ҳосилот доштанд танҳо аз 1-8 истифода бурданду халос. мо баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба қисми дуюми бозӣ бо шакли дастаҳои Ҳосилот ва Куктош.
بازی دوره 17 چمپیونات تاجیکستان است بین دسته‌های لیگ عالی که همین حالا در ورزشگاه مرکزی فرخور این دو دسته با هم رقابت کرده ایستادند. حساب بعد از قسم اولی واخوری 1-1 از دسته کوکتوش اولین شد در دقیقه 17 رقابت حساب بازی رو عزیزبек سلطانوف باز کرد و با گذشت چند دقیقه دیگر فولوبازانی حاصل توسط فرانک میکائیل نتیجه رو برابر کردند 1-1. البته صاحبان میدان بسیار امکانیت های زیاد داشتند در قسم اولی رقابت. آنها میتوانستند بارها دروازه کوکتوش را رخنه کنند. در بسیاری موارد نقش دروازه‌بان دسته کوکتوش ابراهام دونکور خیلی و خیلی نظر است بود واقعا هم. و حالا میبینیم که در قسم دومی رقابت چگونه دسته ها بازی خود را براه میمانند برای هم کوکتوش و هم حاصلات. ضرور است حالا امکانیت برای فولوبازان کوکتوش ولی داور اشاره میکرد که حالت افساید به قید گرفته شده است. خب تغییرات نیست در هیئت دسته ها. بیاید بار دیگر توجه میکنیم به هیئت هر دوی دسته. نقطه شما را آشنا میکنیم با هیئت فولوبازان کوکتوش و حاصلات. خب کوکتوش مهمانان ابراهام دونکور، دروازه‌بان حمایتگران سوربون افغانوف، احتم خلبویف، محمد کمال، سلیمان صابیرов. در نیم محافظه صابر خلماتов، محیدین عادلov، علیشیر شکورov، انان جولیوس کواسی. در خط حمله عزیزبek سلطانوف و همچنین لونژ سونگ. مربی دسته در بازی امروزه علی جان تردی نظرов است و سرمربی دسته احمدین تردیف بنابر سبب کارت زرد سیاه داشتنش از منبر ورزشگاه این بازی را تماشا دارد. او در این بازی در این میدان قرار دارد اما از منبر بازی را تماشا کرده ایستاده است. خب هیئت دسته میزبانان حاصلات که حالا در حمله هستند میبینیم اینجا چگونه حمله را آنها انجام میدهند. پرتاب جریمه‌گاه دسته کوکتوش ولی فرصت از دست رفت. شهاب‌الدین محمود زاده دروازه‌بان است. حمایتگران عبدالرحمن ناظیمov کاپیتان دسته، بنجامین ساموا، ویلی کاپاوا و جانیبек شریپов. در مرکز سعید مختار عظیمov، فرانک میکائیل مؤلف گل، رسول فایزوف، شادی جان مرادov. در خط حمله محمد علی عزیزبویف و عبدالخلیل بورونov. امین سبحانی سرمربی دسته حاصلات است. پاس به مرکز شکوروف. خب داوران بازی امروزه خورشید دادابویف است از شهر خوجند. هیئت بریگاد ای در بازی امروزه چنین است: اشرف منیرخان و نسیم منصورов هر دو از نوحه بابوجان غفورов. عبدالله دولتov از شهر نو نقش داور چهارم را در بازی امروزه اجرا خواهد کرد. حالا با توپ فولوبازان دسته حاصلات احتم خلبویف امکانیت نمیدهد با عبدالخلیل بورونov و ضربه کنجی. خب شادی مرادov ضربه کنجی را اجرا میکند. پرتابی او به جریمه‌گاه دسته کوکتوش و باز هم ابراهام دونکور این وضعیت را رفع میکند. سعید مختار عظیمov از مسافه دور ضربه زد. جانیبek شریپov و رسول فایزوف توپ را از دست داد. حالا ادامه حمله دسته کوکتوش. محیدین عادلov و آزادانه بازیکنان حاصلات اکنون از خط حمایه میبرایند. شکوروف
тубро озодона Расул Файзов аст ӯ мегирад ҳоло пас ба Абдухалӣ Боронов Франк Микаел ирсоли ту ба Муҳаммадалӣ Азизбоев партоби ӯ дарвозабон Абраҳам Удункор хеле моҳирона бозӣ мекунад воқеан ҳам дарвозабони Коктош вақтҳои охир гуфтем бисёр дар сатҳи баланд бозӣ карда истодааст дар маркази майдон муқобили Жулиус Квасси қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад лаҳзаи такрорро мебинем партоби Муҳаммадалӣ Азизбоев ҷониби дарвоза буд аммо дарвозабон бо як амалкардаш ин вазъиятро рафт сохт Холматов партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳ ва ту бас ҳамлагари дастаи Коктош Лонжи Сонг аз майдон берун мешавад хуб дар тарафи минтақаи ғарбии варзишгоҳ мухлисон хеле ва хеле зиёд ҳастанд мухлисони дастаи ҳосилот ва як қатор ва як гурӯҳ хурдакак мухлисони дастаи Коктошро ҳам дар майдон дидан мумкин аст ва қоидаи бозӣ бисёр дағал вайрон карда мешавад муқобили Алишер Шукуров биёед мебинем Алишер Шукуров ҳам бозингари бисёр хуб аст дар маркази майдон хеле манери бозӣ хуб ҳам дорад ва беҳуда ӯро ба ҳайати дастаи олимпии кишвар ҳам даъват накарданд аммо дар ҳайати дастаи олимпии кишвар ӯро дар мавқеи дигар истифода бурданд ки чандон бозӣ худро хуб нишон дода натавонист яъне дар мавқеи канори майдон Холматов идомаи ҳамлаи дастаи Коктош партоби хеле баланд ҳоло имконият барои дастаи ҳосилот вале зуд тубро Муҳаммад Камол ба Абраҳам Одонкор расонид ва хавфу хатарро аз байн бурд инҷо эътироз мекунам мухлисон автоло ба дастаи Коктош дода мешавад инҷо зарбаи ҷаримавӣ мазарат вазъиятҳои стандартӣ дар футболи мо камтар истифода бурда мешавад ҳоло партоби Муҳиддин Одилов ва дарвозабони ҳосилот андаке хато кард ва зуд дубора тубро дошта гирифт акнун хатои навбати ӯ Алишер Шукуров зарба мезанад ва дубора оромона Шоҳобиддин тубро дошта мегирад Ҷонибек Шарипов Саид Мухтор Азимов идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот Абдухалӣ Боронов Муҳиддин Одилов Саид Мухтор Азимов хеле хуб ҳаракат мекунад ба пеш ва метавонад ҳамлаи дастаи ҳосилотро хубтар анҷом диҳад аммо дер пас дод ё аз қафояш лакаи фишор овардан бозингарони дастаи Коктош ва ин вазъият бартараф шуд идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот гузариши бисёр хуб аз канори рости майдон ва зарбаи кунҷӣ барои соҳибони майдон
10 دقیقه از آغاز قسم دوم سپری میشود بیننده عزیز. رقابت دسته‌های حاصلات و کوکتوش حالا جریان دارد. رسول فایزов پرتاب جریمه گفت اینجا автогол است بیننده عزیز با دروازه دسته کوکتوش. بازیگر رقم 3 اینجا گل را جشن میگیرد، ولی ما دقیق گفته نمیتوانیم که محض گل را دیفوگر بنجامین اساموا با هدف رسانید. بسیار رقصهای جالب هم دارند لژندران افریقایی و حالا همین گونه برای مخلصان رقص میکنند این بازیگر. واقعا اینجا автогол است بیننده عزیز. بار دیگر ببینید سلیمان صابیرов با سر توپ را به درون دروازه زد، یعنی автогол است و بنجامین اساموا از قفای او قرار داشت. فشارش باعث شد که بازیگر دسته کوکتوش خطا کند. 2-1 صاحبان میدان پیش صف می شوند. سید مختار عظیمov پرتاب عبدالرحمن نازیمov فولو دروازه‌بان ابراهام مودونکور توپ را داشته گرفت. زود پرتابی او به کنار. عادتا حاصلات در میدان خود ما در گزارش‌های قبلی هم گفتیم مقابل دلخواه دسته برای نتیجه مبارزه میبرد. مثلا آنها در آخرین بازی خود در میدان خویش با حساب 1-0 خطلون را شکست دادند. از آن پیشتر از خوجان مغلوب شده دسته در بازی موقوف مانده دور پنجم بود و در بازی دور 12 دسته حاصلات در میدان خود در سفر بازی کرد با خطا و مغلوب هم شد. اما در دور 13 آنها در میدان خود بازی کردند و ریگر تداز رو با حساب 1-0 شکست دادند. امسال حاصلات در میدان خود از روشن شکست خورد. خب باز از استقلال مغلوب شد در میدان خود، ولی از روشن در سفر یک امتیاز گرفته بود دسته حاصلات. بازی دور 8 اگر خطا نکنم. عموما باز از خطا را هم در همین میدان دسته حاصلات شکست داده است. یعنی بیشتر نتیجه های خوبی دسته حاصلات در میدان خودش است. با کلوب مرکزی ارتش آنها بازی را در همین میدان مساوی انجام دادند. با فیسکند هم مساوی. بر صورت در میدان خود آنها برتری دارند. شادی مرادov حالا حمله دسته حاصلات از کنار چپ میدان شروع می شود. شادی مرادov از محیدین عادلov گذشته نتوانست و پس عادلov هم خطا. ادامه حمله دسته حاصلات از کنار راست میدان میکائیل فرانک عزیزبایف ضربه او و توپ از پهلوی دروازه بیرون می شود. خیلی ضربه سخت زد محمد علی عزیزبایف، ولی توپ از پهلوی دروازه بیرون گردید. به توجه میکنیم ضربه خیلی سختی حمله کردی دسته حاصلات بود. خب تغییرات در هیئت دسته کوکتوش انجام می شود بیننده عزیز. خدای دود اوزاق گفته تحت رقم 60 به میدان میاد و او صابر خلماتوف را عوض کرد. همچنین تحت رقم 12 شهزاد دولتوف
ба майдон баромад ва ӯ Сулаймон Собировро иваз намуд, ҳамон нафаре ки ба дарвозаи худ автогол зад. ва Алишер Шукуров ҳоло иваз мешавад ва маълум мешавад бо як қаҳру ғазаб ҳатто дасти ҳамдастаи худро намефишурад. Алишер Шарипов ба майдон бозингари рақами 15 Фаррух Каримов ворид мегардад. маълум мешавад ки аз ин қарори баровардаи мураббӣ Алишер Шукуров розӣ нест. баъд аз 15 дақиқаи ҳунарнамоӣ ӯ майдонро тарк мекунад. Холбоев пасаш хеле суръати баланд дошт. корти зард бар Рустам Ризоев барои даъвоҳояш. ёрдамчи Амин Супонӣ хуб дар ҳайти ҳосилот бинандаи азиз ёрдамчи Амин Супонӣ ҳамчунин Дилшод Восиев ва Баҳодур Суфиев ҳам буданд, аммо дархости даста ҳоло пеш аз ҳамин рақобат номи онҳо нест, дида намешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Куктош Азбек Султонов, Кваси, Шаҳзод Давлатов, партоби баланди ба ҷаримагоҳ, имконият барои футболбозони дастаи Куктош ва вазъияти хеле хавфнок барои дарвозабони дастаи ҳосилот. Шаҳобиддин Маҳмудзода бо мушкили ин вазъиятро рафъ кард. Файзов, Муҳаммадали Азизбоев, идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот вале бенатиҷа. Кваси, Одилов, бубинед чӣ гуна вазъияти хавфнок буд барои дарвозабони дастаи ҳосилот, вале бо ҳар роҳе набошад ӯ тавонист ин вазъиятро рафъ кунад. ҳамлаи футболбозони Куктош идома дорад. Давлатов, Кваси, Азбек Султонов ва паси хатои ӯ эътироз мекунад ба ҳамдастаҳояш. акнун Шодӣ Муродов бубинед ки чӣ гуна ҳаракатҳои хуб анҷом медиҳад барои идома додани ҳамла. Франк Микаел ва бештару бештар бозингарони дастаи ҳосилот ҳамла карда истоданд. гузариши Шодӣ Муродов барои мо шумо нишон дода мешавад. бори дигар бисёр олӣ бозӣ кард футболбози рақами 11 дастаи ҳосилот. Боронов, Саидмухтор Азимов, идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот ва зарбаи Азимов чандон хавфнок набуд барои Абраҳаму Донкор. Квасим, Шаҳзод Давлатов, Давлатов, паси ӯ дақиқ нест ва чӣ ишора мешавад инҷо?
шатолати офсайд ба қайд гирифта шуд. бале инҷо офсайд буд. Shahzod Davlatov Shodi Murodov خیلی خوب حرکت دارد ولی در مقابل قاعده بازی رو ویران میکند. بازیگر رقم 12 دسته کوکتوش کورتیزار حالا با شهزاد دولتوف نشون داده میشود. از روی سرعت شودی مرادوف در کنار چپ میدان خیلی خوب بازی کرده ایستاده است. دومای حمله دسته حسیلات پس خطای بازیگر رقم 10 دسته حسیلات عظیموف رسول فایزوف و رسول فایزوف اینجا بازیگر دسته کوکتوش ازبک سلطانوف را از پای افتانید. ادامه حمله کوکتوش از کنار چپ ولی باز هم دقیق نیست. پاس ها پرتاب خیلی بلند و اینجا آفساید بود. ولی اینجا آفساید بود است. ازبک سلطانوف در آفساید قرار گرفت. خب بازی دسته های خطلان اسخاتا و خطلان همین حال جریان داشت در شهر خوجند. بعد از قسم اول فوتبالبازان اسخاتا پیش صف بودند به حساب 1-0. حالا نتیجه نهایی را بعد از چند لحظه برای شما خواهم گفت بیننده عزیز. بیایید میبینیم با حمله دسته حاصلات پرتاب انجام میشد با میکائیل فرانک ولی او حمله را خوب انجام داده نمیتونه. خب اسخاتا غلبه کرده است با حساب 1-0 در مقابل تیم خطلان و اکنون در جدول مسابقه دسته اسخاتا با 25 امتیاز از فایزکان پیش میگذارد و امتیازهایش را با روشن کلو برابر میکند. حالا در تنهایی رسول فایزوف حمله دسته کوکتوش را انجام داد. ضربه زد جانب دروازه ولی تو بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. باز هم آفساید و باز هم ازبک سلطانوف البته 3 مرتبه در حالت نوبازی قرار گرفت. پرتاب خیلی بلند امکانیت برای ادامه دادن حمله هست. با تو بازیگر دسته کوکتوش کواسی
партоб азбек султонов ирсоли ту ба ҷаримагоҳ имконият барои бозингарони Коктош, вале дар лаҳзаи охирин ин вазъиятро бартараф кард дифоъгари дастаи Осилот. Ахтам Холбоев. Абдухали Боронов. Ҳоло аксулҳамлаи дастаи Ҳосилотро мебинем. Муҳаммадали Азизбоев пас ба Абдухали Боронов. Имконият барои футболбозони Ҳосилот. Партоби ва чӣ гуна фурсати голзанӣ аз даст меравад барои дастаи Ҳосилот дар дақиқаи 71-уми рақобат. Франк Микаэл метавонист ҳоло дубл кунад. биёед бубинем. Азизбоев, Абдухалил Боронов, суръати хеле баланд, 100% шароити 100% голзанӣ ба миён оварда шуд барои Франк Микаэл, аммо ӯ ба тӯб расида натавонист. ҳамлаи ҷавоби бозингарони тими Коктош бенатиҷа ба поён мерасад. зарба аз ҷониби Фаррух Каримов, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. Муҳаммадали Азизбоев. имконият барои футболбозони дастаи Ҳосилот. Франк Микаэл. вале ҳолати офсайд инҷо ҳисоб карда мешавад. ҳоло вақт хеле зиёд аст барои анҷоми ин рақобат. яке аз бозиҳои бисёр ҳам хуб ва аз ҳама бозии хубтар, шояд марказитар дар ин даври рақобат. аз рӯи мавқеъгирии дастаҳо метавонем дидори дастаҳои Файзкан ва Ҳосилотро гирем. яке дар зинаи аввал ва панҷум қарор дорад. вале аз рӯи қудрат метавонем бозии Равшан клуби марказии варзиши артишро ҳисоб кунем. дар умум ҳама бозиҳои муҳим ҳастанд дар даври 17-уми чемпионати мамлакат. Шаҳзод Давлатов. ҳамлаи дастаи Коктош қатъ мешавад. ҳоло як бозингар дар ҳайати дастаи Коктош ба майдон меояд. ва ин Нидоёр Забиров аст, бозингари рақами 88-ум. ҳоло мебинем киро иваз мекунад. Лонжи Сонгро иваз мекунад. Нидоёр Забиров маркази майдонро пурқувват хоҳад кард. Нидоёр Забиров донандаи медали нуқраи мусобиқаи қаҳрамони Осиё байни бозингарони Наврас, иштирокчи ҷоми ҷаҳонии футбол байни бозингарони Наврас аст. ва аммо чанд муддат дур буд аз футбол, ба ин хотир барои ӯ душвор аст ки ба ҳолати пешинаи худ баргардад. ҳоло дар ҳайати дастаи Ҳосилот бозингар иваз мешавад. Бижан Нишонбойзода таҳти рақами 32 ба майдон меояд ва ӯ Муҳаммадали Азизбоевро иваз мекунад. ببینم که این تغییرات ها حالا با دسته ها چی امکانیت میدین. مرادف وضعیت بسیار ناگوار برای فوتبالبازان دسته کوکتاش. عبدالرحمن نازیموف بسیار عالی بازی میکنه ولی پسش دقیق نبود. بجان نشان بازی دادن نتوانست توپ را صاحب شود.
идомаи ҳамлаи дастаи Куктош, вале боз ҳам паси нодуруст. соҳибони майдон бештар назорат доранд тӯбро. идомаи ҳамлаи дастаи Ҳосилот. аут ба нафи бозингарони тими Куктош. мухлисони дастаи Ҳосилот интизори пирӯзӣ ҳастанд аз ин даста. дар майдони худ Ҳосилот бо ҳисоби 2-1 пешсаф аст ва имкони ба даст овардани натиҷаи хубро дорад. муқобили дастаи дуюми мавсими имсолаи чемпионати мамлакат Куктош. Куктош барои рақобатҳои ё худ барои ба даст овардани рохати мусобиқаҳои сатҳи осиёӣ мубориза дорад ва хотиррасон мекунем ки саркарда аз мавсими оянда, мавсими 2024-25 дастаҳои мо дар лигаи қаҳрамонҳо бозӣ намекунанд, танҳо дар ҷоми Африка ва ду даста иштирок хоҳанд кард, дастаи аввал ва дуввум. ба ин хотир барои зинаи дуюм Куктош мубориза мебарад, Равшан мубориза мебарад ва боз дастаҳои дигар ҳам шояд шомил шаванд ба қатори дастаҳои дуюм. Исхата фурсат дорад. Квасим партоби хеле баланд. идомаи ҳамлаи дастаи Куктош. Нидоёр Забиров, Шаҳзод Давлатов, ва инчо садои хуштаки довар баланд мешавад ва хотири он ки қоидаи бозӣ аз сӯи футболчии дастаи Ҳосилот вайрон карда шудааст. биёед мебинем дар муқобили Муҳиддин Одилов, вале инҷо Ҷонибек Шарифов қоидаи бозиро вайрон кард, вале Муҳиддин Одилов бо тӯб буд ва метавонист боз ҳамларо идома диҳад. як бозингари дастаи Ҳосилот аз пой афтида аст, Расул Файзов, вале бозиро идома медиҳад. партоби баланди Аҳтам Холбоев дарвозабон муваффақ мешавад ва дубора зарбаи квасиро дошта мегирад. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Куктош, вале дар аксон ҳамла футболбозони Ҳосилот ҳам муваффақ шуда натавонистанд. Расул Файзов, ҳамлаи навбатӣ бозингарони дастаи Куктош. Муҳиддин Одилов тӯбро аз даст дод легионери Ӯзбекистони дастаи Куктош ва аксул ҳамла аз ҷониби соҳибони майдон. Франк Микаэл суръати хеле баланд дорад. ба он метавонад боз як нафари дигар кӯмак кунад. Беҷан нишонбозизада Абдухалил Боронов. зарбаи Боронов, вале ҳеҷ амалкарди хубе аз сӯи Боронов дида нашуд дар ҳамин лаҳза.
Саидмухтор Азимов бо ин амал кардаш оло шурӯъ ғавғои мухлисонро бештар мекунад. камтар аз 10 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то поёни вақти асосии рақобат. ҳосилот бо ҳисоби 2-1 пешсаф аст. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Коктош Худоидод Узоқов буд ва имкони зарбаи кунҷӣ кор кардан буд, аммо ҳимоятгари дастаи ҳосилот тӯбро аз майдон зада берун кард. Узоқов партоби ба ҷаримагоҳ, вазъияти бисёр душвор барои футболбозони ҳосилот, вале ба вақти онҳо ин ҳолат ҳам рафт шуд. Шаҳзод Давлатов, Фарух Каримов, Сорбон Ғиёсов партоби баланд анҷом медиҳад ва бозингарони ҳосилот дар ҳолати ногувор қарор мегиранд. Файзов, Абдухалил Боронов, Бижан Нишонбойзода, пас ба канори чап, инҷо Шоди Муродов аст ва метавонад хавфу хатарро боз ҳам зиёдтар кунад. метавонад тавассути канори чап ҳамларо анҷом диҳад Шоди Муродов, аммо ба марказ пас дод, онҷа ки Саидмухтор Азимов қарор дошт. ҳоло партоби диагонал ба ҷонибек Шарипов, бисёр олӣ. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот, ирсоли тӯб ва гол! ва голи сеюм дар дақиқаи 83 аз ҷониби Абдухалил Боронов иҷро мешавад. Ҷонибек Шарипов бубинед чӣ гуна партоби олӣ анҷом медиҳад ба ҷаримагоҳи дастаи Коктош ва ҳисоб 3-1 мегардад. беҳтарин имконияти голзанӣ ва ҳисоб 3-1. ҳоло тими ҳосилот пешсаф мешавад. бинандаи азиз, бо ҳамин натиҷа биёед таваҷҷӯҳ мекунем. партоби хеле баланди Абдураҳмон Нозимов, Ҷонибек Шарипов зуд тӯбро ирсол кард ва Абдухалил Боронов бо сар онро ба даруни дарвозаи Абраҳаму Донкор равон намуд. голи 14-уми дастаи ҳосилот дар мавсими имсола ҳам зада шуд. дар 17 бозӣ инак голи 14-умро заданд. албатта ин хеле кам аст. 20 гол сар доданд то кунун футболбозони дастаи ҳосилот. албатта камтар аз дастаи Эсхата, баробар бо дастаи Коктош. имрӯз футболбозони Коктош голи 23-уми худро сар доданд. خب ضربه جریمه‌ای برای فوتبالبازان کوکتوش دقیقه 85 بازی. خدایداد اوزاقوف ضربه او و دروازه‌بان توپ را داشته میگیرد. حاصلات ما بالاتر اشاره کردم با استثنای روشن و استقلال در میدان خود در مقابل دلخواه دسته همیشه امتیاز گرفته است. برای شاید بسیاری ها گمان کنند که کوکتوش با این بازی دیرتر رسید، شاید این هم سبب شد. این میتواند یکی از عامل‌های اساسی باشد. این یک جزئی اساسی شده میتواند. مثلا چگونه که خب حالا حاصلات غلبه کرد، از دو طرف حالا حمله صورت گرفت، دو توپ در میدان بود. بازیگران کوکتوش از دو طرف میتونستند حمله کنند.
خب حالا در حیث دسته کوکتوش بازیگری وضع می شود. بازیگری رقمی سیوم با میدان می آید و این هم محمد جان رحمانوف و او با جای ساربان قیاسوف وارد میدان شد. در حیث دسته حاصلات باشد بازیگری رقمی 22 با میدان آمدن است. این هم عبدالجبار عبدالعلیم زاده او کیلویی وزن میکند. چهار دقیقه دیگر باقی مانده است. پرتاب خیلی بلند و توپ درست به دست دروازه‌بان می رود. حاصلات باید گفت که در مرحله در دور دوم چمپیونات تاجیکستان در مرحله اول کوکتوش در میدان کوکتوش با حساب 3-0 شکست داده بود. یعنی اگر اولو غلبه کنند این دو بازی میشود که در موسم امسال حاصلات بر کوکتوش پیروزی به دست آورد. خب دو بازیگری وضع می شود. حالا بازیگر رقم 68 هم به میدان می آید. در حیط دسته حاصلات رسول فیضوف ترک میدان می کند و با جای او با میدان می آید بازیگر رقم 68 گفتیم حمید اوروجی. این گلی زده فرانک میکائیل است بیننده عزیز که حساب رو 1-1 کرده بود و او هم عوض می شود و با جایش عبدالجبار عبدالعلیم زاده به میدان می براید. و در قطار پیروزی های دسته روشن و استقلال در میدان حاصلات خوجند را هم باید گفت که در بازی موفق مانده حاصلات در میدان خود از خوجند مغلوب شده است. در مقابل این سه دسته آنها مغلوب شدند. دیگر در همه بازی ها غلبه و نتیجه مساوی داره دسته حاصلات. ادامه حمله دسته کوکتوش و ضربه جریمه‌ای. حالا صدای مخلصان خیلی زیاد است و دعوا میکنند جانب دوور و اینجا ضربه جریمه‌ای داده میشود به نفع دسته کوکتوش. دقیقه آخرین این بازی است بیننده عزیز. پرتاب جریمه‌گاه و بیرون کرده می شود توپ از جریمه‌گاه. حالا ادامه حمله دسته کوکتوش و حالت افساید بود است اینجا، هرچند دروازه‌بان هم سیو اولی انجام داد. وقت اساسی به انجام میرسد بیننده عزیز. 3 دقیقه داور اضافه میکند با زمان اساسی رقابت.
думай ҳамлаи ҳосилот фурсат ҳаст барои онҳо. Як гузариши дигар ва инҷо тӯбро берун мекунанд аз ҷаримагоҳ футболбозони Кӯкдош. Муҳаммад Камол, Аҳтам Холбоев 2 дақиқаи дигар дар ихтиёр доранд бозингарони Кӯкдош. Пас ба канори рост. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот. Шодӣ Муродов ҳоло танҳо аст, ба ӯ кӯмак мекунад бозингари рақами 22 Абдуҷаббор Абдуалимзода ва зарбаи кунҷӣ меоварад ба дастаи ҳосилот. ду таъхироти дигар дар ҳайати дастаи ҳосилот мешавад. хуб, бозингари рақами 77 ҳоло ба майдон омад. бинандаи азиз, Шодӣ Муродов аз майдон гирифта шуд ва Кабир Салимшоев ба ҷои ворди майдон гардид. ин барои кашол додани вақт ҳам ҳаст то як андоза. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст то поёни рақобат. Вишан Нишонбойзода муваффақ мешаванд бозингарони ҳосилот. бозингари рақами 9 ба майдон омадааст, аллакай Роҷер Ритей ва вақтро кашол медиҳанд футболбозони дастаи ҳосилот. инҷо ишора мешавад ки зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Кӯкдош аст. سه دقیقه ایلوه کرده داور به انجام رسید. بیننده عزیز و همینطور صدای اشتراکی داور از پایان رقابت دسته ها درک میدهد. بازی با نتیجه 3-1 با فایده دسته حاصلات جنببست گردید. طرفداران زیاد این دسته رو با این غلبه تبریک میکنیم و آنها ارزنده بازی کردند. کوکدوش بعد از اون نتیجه های خیلی خوبش با باخت روبرو شد در سفر. اینک دو بازی میشود که در مقابل دسته حاصلات آنها با باخت روبرو میشوند در موسم امساله. انیخترش فوتبالبازان کوکدوش 6 توپ اینک در دو بازی به دروازه خود از حاصلات سر میدهند و تنها یک توپ با دروازه این دسته میزنند. خب بسیار قهرمان‌های اساسی داشت بازی امروز، از جمله از دسته حاصلات خود فرانک میکائیل و اینچنین خب بازیگران دیگری که با زدن گل دست یافتند، خود عبدالخلیل بورونوف و یک گل دیگر هفته گل شد از سوی دفاعگری دسته کوکدوش. با این پیروزی در جدول مسابقه دسته حاصلات یک باره از تیم‌های دیگر پیش گذشت، از جمله از کلوب مرکزی ورزش ارتش که پگاه با روشن بازی دارد. بازیکن هفتم برآمد دسته حاصلات و اکنون در دور آینده چمپیونات مملکت حاصلات بازی سفری انجام خواهد داد و آن هم در مقابل تیم فایسکند در سفر و فکر میکنم که از بازی‌های بسیار دشوار است. خب فوتبالبازان دسته کوکدوش اولین شوت حساب رو باز کردند، پس لونژی سونگ و ضربه عزیزبک سلطانوف در دقیقه 17 بود که مهمانان پیش صف شدند، اما این برتری خود را آنها نگاه داشته نتوانستند، زیرا در جریان قسمی اول یک اشتباه از سوی بازیگران دسته کوکدوش صورت گرفت و همینطور فرانک میکائیل توپ را به درون دروازه روان کرد و حساب را 1-1 نمود. عموما امکانات های فوتبالبازان دسته حاصلات در قسم اول خیلی و خیلی زیاد بود. معلوم می شود که آنها تیاری بسیار عالی دیدند با بازی خانگی خود مقابل دسته کوکدوش. قسم اول با نتیجه مساوی جنببست شد. در قسم دوم البته فرصت ها به میان آورده شد از سوی بازیگران هر دو دسته و عموما باید گفت که
дар ин рақобат нақши дарвозабони дастаи Куктош Абраҳам Удункор хеле ва хеле зиёд буд. Агар он намешуд, шояд бо ҳисоби калон ғалаба мекард дар дастаи ҳосилот. Хуб, дар як ҳамлаи дигар Сулаймон Собиров ногаҳон тӯбро ба дарвозаи худ зад, яъне автогол буд баъд аз иҷро кардани зарбаи кунҷӣ. ва дар поёни рақобат бошад, баъд аз паси Ҷонибек Шарипов футболбозони ҳосилот муваффақ шуданд. баросат фурсат буд барои бозингарони дастаи Куктош ки ҳисобро баробар кунанд дар зотарин фурсат, вале муваффақ нашуданд. хуб, партоби Абдураҳмон Нозимовро мебинем, баъдан Ҷонибек Шарипов тӯбро ба ҷаримагоҳ ирсол кард ва Абдухалил Боронов бо сар тӯбро ба даруни дарвоза равон кард ва ҳисобро 3-1 кард. ҳамин тавр ҳосилот ғалабаи муҳими худро ба даст овард, аниқтараш ғалабаи панҷум дар мавсими имсолаи чемпионати мамлакат. бинандаи азиз, гузориши мустақими мо аз бозии даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон аз рақобати дастаи ҳосилот ва Куктош ба поён мерасад. бобо Холмуродзода ва ҷамъи ҳамкоронамон ин гузоришро барои шумо таҳия кардем. то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хушхабар барои сокинони вилояти Хатлон. шумо талаб кардед ва мо иҷро намудем. мавҷи сомон марзашро то Хатлон васеъ менамояд. акнун шумо метавонед усули муносиби пайвастшавиро интихоб намуда ба мавҷи мо пайваст шавед. аз тамошои зиёда аз 100 шабакаҳои гуногун лаззат баред ва ба устувории мавҷ боварӣ ҳосил кунед. ба осонӣ обунаи ҳар моҳаро пардохт намоед ва аз маркази дастгирии шабонарӯзӣ истифода баред. худи ҳозир ба мавҷи сомон пайваст шавед ва аз бартариҳои телевизиони рақамӣ бо мо баҳра баред. телефон барои маълумоти муфассал ва қабули дархостҳо 38 38. мавҷи сомон, мавҷ дар ҳар хонадон. агар хоҳед ки фарзанди шумо фанҳои дақиқро амиқ омӯзад, забонҳои хориҷиро хуб донад, соҳибкори оянда бошад, дар муҳити солими илмию ахлоқӣ таҳсил дошта бошад, дар мактаби наву замонавӣ бихонад, бо нақлиёт ва хӯроки гарм таъмин бошад, пас литсеи раҳнаморо интихоб кунед. қабули хонандагон ба синфҳои аз 1 то 11. раҳнамо